ام دجی دزدانی نوار سر مال و ملکه او کسی کوچبرن. دیاره ایش و آزارن گل کرد لروجاوای کردستان گهشت کامپین پنابران گو ایدی ایشوان کورتر دبه گو افخو پیشاندان لدیجی کریارن پید لروجاوای کردستان لسر داخوازا نونراتیا انجمن اجتماعی کردی سوریه لکامپا دارشکران هاتا لدارخستن. ام جی دبیجن نه جه پیاده و سیاست وی چوتره ایگو بریاره تینستاندن در حق عسکریان چارده دست حق گرتنا زاروکی کیمی 18 سال دبنه لشکریه در حق ریبازا خوندنه ده در حق درایب و اتوات گلسر خلکه دینن. لگوری پنابران گو باندورا کریارن پیده بهز دگهوان لناوا کامپین پنابرتیه گو بگوتناوان هر کریارن پیده بردوام دبن رجای وگرا کوچبران کم دبه. هەگەر ئەو سیاسەتە بەردەوام ببێ بەسەری ملەتێمە کوردا دیژم وان بیان ڤەناگەڕن بەڕاستی ئەو ڤەگەر زەحمەت بدبینی مەدوێ لەبەر ئەنۆ خێرە ئەو ڤەگەر نەژور و بەرگی هەنێکیش خەڵکێمە دەغازن لەور لەسەر سینوورێ ئەستەنگێژمە ڕاچێ دەکەن یانێ ئێ دەربەز ڕوژە ئەڵوا ببێن لکانی ڤەگەڕە یانێ بەڕاستی ئەو سیاسەتێ سەری ملەتێ کورد بە تەبایی تەتابەقین ئێل هەندور جو ئێل دەربەژ یانێ. تهوی ایش و آزارن پنابران ایدی پنابر هفخمیا دوست و مالباتن خوال روژ آوای کردستان دخون گو تنه هیوی آوان اوه گو کریارن چوت راوستن و یک رزیا کردی وره پاراستن. ام به هیوینج پیاده و غیری پیاده یعنی سودور قبول دکه شمرا قبول دکه سوریا ديمقراطيك دبيم سوريا ديمقراطية دروي قش حوالي نظام واي بعثي ايورو رودنين دهندري قامش لو دي اجتماعات خو هر تشي خو تشي دكن نهله انكسي هر هيا ما 4 سالایه و انکسی بداخویانیان تنه برسوا کریارن پیده دیده و آجی بوجه نرازی بونا پرانیا آلیگر و حوالین انجمن اجتماعی کردی لسوریه. دیدم حال درخواستنا ارچالاکیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کریارن پیده روجاوای کردستان بردام دکن. گلو ارچالاکین انجمن و کار بین رول کبلیزات تاگو کریارن پیده راوسن رامان حسوارک کامپا دار شکران.